Pemirsa rencana untuk membangun beach club ring Sanur kanton akeh gatranyane ring tengahin kerama mangkin. Sanur keloktah pindah ke destinasi sane tenang, dahat selang yening kewangun beach club sane dengan nguatuang suara musik sane bising. Pemerintah Kota Denpasar mendui tujuan untuk ngerajegang karakteristik Sanur sekadi sedurungyane. Artos nyane dan wenten pembangunan beach club ring Sanur. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Aryo Wibowo ngewedarang pembangunan beach club ring Sanur inucap side nguah DNA miwah karakteristik wisata Sanur. Kentos mangkin anutin prinsip Wali Kota Denpasar, ngicenin puarah mangdene digelis ngandegang beach club ring Sanur. Mawinang sampununing ring wesananyane sida nguah DNA turmaning karakteristik wisata Sanur. Duaning asa punika kantos mangkin dorong kauningin napike sampun wenten pengajuan izin beach club inucap. Mawinang pengajuan izin raweh mangkin ngangge sistem OSS, sane ngawinang mewah antuk keselehin oleh pemerintah daerah. Duaning asa punika paikatan dane pacang manggih dinas perizinan utawi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Denpasar, mangna digelis ngererehang data inucap. Paikatan dane taler nugasang malih yening meretenin kehanan Sanur sekadi mangkin dados pahan utama. Ring penglimakan yane paikatan dane wantah pacang laksanayang upgrade fasilitas. Lianan punika ngenenin indik perizinan beach club, Kepala Dinas PMP TSP Kota Denpasar, Ide Bagus Beni Pidade Rurus Durung Side Mastikayang. Seturungnyane dane mausang ring perizinan bar, diskotek mewah sanelianan ring provinsi, dawa kemargiang nyane sistem perizinan terintegrasi elektronik utawi OSS, wenten pembinayan kewenangan anut sekadi soroh mewah ageng alit nyane usaha. Mobinayan saking sedurungyane OSS tambis samian kewenangan wenten ring kabupaten kota. Widya Stuti, Bisnis Bali, Gudingayang.